ora, ko Ismalia taku ingoa. Kia ora, ko Bronte taku ingoa. And we are the leaders of Titahi Bay Intermediate Kapa or Koanga Umu. We would like to thank our tutors and our kaya corps for teaching us this bracket. And we dedicate this performance to Titahi Bay community and the whole of our school. Our message to our group is to show commitment and passion. And discipline throughout the whole performance. TBI Pukana! Please make some noise for Titahi Bay Kapa Haka! Te whare e kāranga nei a tātou kia piritai, te nā koe, ki
ngā mate tākoto, koto, ki ngā marae, haere, haere, oki oki. Huri ki tō ngā, tēnā rā tātou katoa. Ki te kaupapa o te rā, te Kiwa Nui, tēnei mātou kāmi. Hoi anō, waihoake, mātō mātou, horotaka Kapa Haka, me inga e kinaki. Huri rauna, tēnā tātou katoa. Te tirai a te maunga, koriru a te rona, ko tai nui te waka, ko ngā iwi o konei, ko ngā tirau kawa, ko te ati awa, ko ngā titoa Aiwe, e popiri nei, a tamari kei waka konei! Ho mai te paki paki for Titahi Bay Kapa.